Bosor berpung tarupung aturan meti ben seceng bosor iklan ike. Prabjin ben ceng do kontraktor kan ge alot men dia lo. Kalau lama. Cara. Dulu mah. Oh tahu bang kita dah. Asal resim kang tang kor song trok dum hala kiti yang teman competition bi bu mentu lo. Iya lo pitai lo. Oh pitai lo. Bu mentu lo sih. Mana ini ini pene kon picok kita tahu. 99% ke kelong tang. Gitu lah. Omborsing di sojong se Haider pada artikel 244A bang ke pacun beku. Apa ada ke picun begi mana angke boripo. Laki parlimen long si Lok Sabha Rai Sabha pas nangi mati asila so convincing bang ke anak klaim. Acha sar tumi hala pitor ti sol kening je bang ke BJP jong si Haider lo kana CA ke implement na jipu. Implement me lagi exam tar lo ke tum di son na do CA ta exam tar be UCC ta be uniform civil code ta ke karpiang long ke lake exam te CA pen la UCC ke lake exam te karpiang. Kita mau pen lake lah itu song from tu makar film ni lah copy PPN lo pun te kilong le tu ulang sar lah. Kilong dia tu manggil untuk dokumen seperti apa? Jadi dokumen sekian coklim untuk kilong. Nang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar dah kabirta.